Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Kanayon kuma, anapakumbaba kayo, naanos ken nasingpet. Ipakita yu ti ayat yu babaan iti panagtitinulong yu. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nasaya ta si Mangpet kan Jocelyn. Wan tatang, awan di probinsya di kurso akayat ko nga alaan. Sa dino ayat kayat mo pag-eskwilaan iti kulihiyaw. Ijay ko mga bagyo. Nala, mapan ka ag-eskwila ijay. Palubusan na kon, tatang? Imawag niyan Tim Abineng. Mabalin ka kanong agyan iti balayda. Talaga? Nalawa di balayda. Kinapudno na, ireserbanan di may sa asilid para ka. Sige tatang, talaga akayat ko ti agadal ijay. Alaga ron agsagana kantayin ka ginrol. Jak to agaw awidan tatang, ijayak ton. Taiso pa'y ti pagpletek. Malah, makamu ka. Agtala ka kinanti mabining, tanaanos day jakapsat ka. Amati ka, di nakabaybayan. Manong, umay ka na. Apay aya. Tulungan nak nga rod amang dalos da ito'y bakante asiled. Taapay. Umay nga rod di kasinsin tayo dito eh. Asino? Diyak amo tinagan na. Basta, aggapoy di probinsya. Ag-eskwela ka no dito eh. Anya? Libre nga agyan dito'y balay. Nagmayatan tibiyag na. Diyak amo akin ni mami. Ay, pagbayadan na Naglaingan no malibre. Ay na, umay kakit din, taglinis nan. Kita day ta. Pagkwartuan na, datapay ti aglinis. Agsingsingpet ka ijayan dyan, Tim. Wan tatang, Libre ka kanong agyan iti balayda. Awan bayadam. Ultimo sintimo. nakababain mat tatang. Libre ka no pa iti kanem. Ada ka no pa internet da libre. O di maka-internet ka. Makamenos gastosak ang arod no kasta. Isungarod at tumulong-tulong kanto kadako ada. Aglinis-linis ka. Tamom niyan, Tim, kit managlinlinis day jay. Wan tatang. Nala, saya atem, ti makilangan to kadakwada. Ada sumangpot a bisita tayo. Bisita? Kasinsinyo ni Jocelyn. Ay, padasan na ti agpabisita dito'y balay, tamakita na. Na, unay kat day na pa nagsasaom si kami. Isa pimanaw kat, dagiti daduma akakasinsin mo nga may nagyan diti balay. Gapo iti kasta nga ugalim. Ni, apay asyak ti pabasulin nyo ngay mami. Da kayo ungat kayo nga ungat. Isaganam kit inti makan, addan iti terminal. Ayabam ni manong mo, tamapan na sa batan. Anya tayong tinagan mo? Jocelyn, insan. Aywan gayam. Saan ka ngamin nga am mo? Ita lang amin anak kita ta. Aywan gayam. Adutin sagana ni mami para kan ka. Anya? Nagsaganan ni auntie para kanya? Una, bisita ka gayam. Sige laeng, mangan ka. Saan ka nga agbabain, Jocelyn? Taman ipod ita, daytoyan ti pan nakabalay mo. Naragsakak auntie. Nakadano nakmatlangan dito syudad. Kaduan na kantugayam ni kasinsin mo amay nga agpa-enroll inton bigat. Anya? May, Agjajamin kami kadagiti barkada. Siyaklangan, auntie. Amok mo tagbasa? Nalakalaang mo't abiro kan ti eskwelaan na pag-enrolla? Oh, nangagyo mami. sige, mangan ka, Jocelyn. Magustom ka di matlaang di silid, aparakan ka. Wen, auntie. Naglawa. Kan naglinis anasang putang. Tapno saan ka na marigatan nga aglinis, dinalusan min. Agyaman na kanti. Nagsayaat kayo talaga. Anya ka matan mami. Siya pa'y matiibaw mo amang kadwa ka ni Jocelyn nga agpa-enroll.
Italaang mat. Numapukaw day ta kasinsinyo, basol tayo. Unay kat ni mamin ay ha. Italaang day ta anak ko. Agsingsingpot kayo ket di ken kuana. Tadakkel to ti pagnumaran tayo ken kuana. Day tati pag-enrollan. Agyaman na kinsan, takinuyog na. Sige, ingkan. Amumatan ti papanam. O sige, agdamagak tulatakan ka. No adda ti saan ko nga ammo. Anya, imbatim ija eskwelaan ni Jocelyn? Kat, anya ti kayat mo? Kadwa ag? Sayang laang ti oras ko. Ala ka, kasanon numapukaw? Makaamon iti biyag na ah. Di na amo ti agawid. Amo mat nagdadamo lang dito syudad. Awan bibiyang ko. Itapay laang. Perwisyon iti biyag ko. Sa dino nga tati pagluganak nga agawin. Nayaw awana ka talagan. Jack pa'y kabisado ti address da anti. Kasano nga tatay ito eh. Imbag ko mamot no at amok amasabat ko. Sapay sumitngutan. Numarabyanak. Narigrigat. Jocelyn! Jocelyn! At mga ayaw itinagan ko. Sino nga tatay Chay? Uy, talyaw ka lang, talyaw. Siyak day toy. Christian! Anda ka man gayam dito pagyo. Juan! Ay na, nabang aranak ta nakita ka, insan. Nagpa-enroll ka? Juan, nalpasa ko na nag-enroll. Jack mo tanam mo ti pagawida. Apay, awan ka duwan? Intulod nak ni Michael. Mamum ka di? Uy na, kasinsin tayo dagi jay. Pinanawan nak mo't nga minan. Apay, agyan kay Jibalayda? Juan, insan. Anya? Apay akas lanaklaat ka. Jack ida pirpir dyan. Angam, nagyanak mo't idi Jibalayda. Ngam Jack nakahanos. Taapay! Narigat latag sasawin san. Ngunti may bagak, aganad ka. Sana nasaya at akabagyan da kita. Anya? Oh, daytan ti Balayda antim. Ingkan. Kasla, mabutang ako nga umunag. Ingkakit din. Basta timbagakan ka, agan anad ka. Paliiwom ti ugali da, no maanusam ah. Jack ngamin na amuan da kita. Imbag ta na ibagam kanya. Ala, ingkantap no di da kaungtan. Basta amumon ti boarding house ka, insan. Umay ka lang dyan, no kasapulam ti tulong ko. Naistrikto ak Jocelyn. Ada curfew ti panagawi dagiti kakasinsin mo. Kat kayat ko asurutan mat day ta a curfew. Auntie, Ada ka no nakakita kan ka nga intulod na katimay sa lalaki. Ne, kabarbaro ka pa'y laang ditoy. Adan lalaki apakikuy-kuyugam. No adal laang. Diyak kayat alaukam iti kalukwan. Tasyak ti madaksan kan ni tatang mo no adadakas ang mapasamak kan ka ditoy. Nalawag? Juan, auntie. Jocelyn! Agring kan! Jocelyn! Bumangon ka ditan! May? Naglaing kan? Takas kala senyorita? Ala, ingka agluto. Tamasapa ak amapan iti trabaho kita. Ha? Hotdog ti ilutom asida ka. Longganisa kano kin ni Manong Michael. Kan black coffee ti isaganam para kin ni Mami. Darasam! Agdalos ka dito'y balay sakpaya pumanaw kawan? Juan, auntie. Day talababo, diyak kayat anawara. Naskan nga inawam amin ananganan. Juan, auntie. Kan agawid ka dagos inton malam, taglampaso ka. Kayat ko ana silang daytoy datar, inton agawida. Sige, auntie. Anyamatan mami. Bagbaga man day ta kanakam. Ne, taapay manan. Saan na plinan siya di uniform ko? Kunas-kunas mat. Ibagam ngamin kan kuana Si kanti mga ibaga. Tapno tam. Tapno am muna ti araramidin na inton sumaruno. Sige anak ko. Kan ibagam asaan na nga i-washing machine ti uniform ko. Tama perdi.
Jocelyn, Apay, auntie. Rabin, saan ka paila maturog? Ilapas ko pa iti pa nag-review, auntie. Sayang ti kuryente. Imbag kumamot na agbaybayad ka. Ha? Ala, maturog ka. Tamasaba ka pa yung agluto inton bigat. When, auntie? Nakita mo ka din nagiti aramidam inton bigat? Saan pa'y, auntie? Nakasurat iti papel, nakapigkat ijay ref. Ingka basaan, tapno ammom. Agluto, aglaba, aglinis. Dagiti trabaho iti balay da, auntie. Jakon agin ina na, insan. Kunak tumot kan ka. Jak pa yun makaadal, ana imbag. Wan, pudno alibre amin. Ang pagbalin da ka matakatulong. No mabalin la ko, ma. Jakon kayat ti makipagnaod ka dakwada. Ano sampay lang? Lepas sampay dito asem. Ang ni tatang. Amangan no sana mamati. No ibagak ti saan anasayat apa ng trato da kanyak, dagiti kakabagyan tayo. Magawid ka maggayam, Christian. Wanang kal. Agkit-kita kay kaday ka ni Jocelyn iji bagyaw. Wanang kal. Kumusta ngay, mate? Apay nagsennaay ka. Dakkel abid dot. Apinagnaad yu iji balay daan ti bining. Anya? Kasi ijang kal. Pagbalinan da katulong. Anya? Kas dayak met ngamin idi nakipagnaedak ijay. Inan anusak iti mano abulan. Tila pang ibabaw nanda kanyak. Ay, unay matan. Kaya't nakanun ti pumanaw ijay angkel. Ang imlepasan na langin daytoy asem. Hoy, Jocelyn! Umay ka man ditoy! Apay, may... Asino tinangan iti chocolate ditoy, ref, ha? Ha? Sika siguro niya. Di ka lang mabain. Agyan ka lang arudan alibre. Pakananda ka pa'y. No saan mi nga i-offer kan ka? Saan mo akan kanan? Di mo sagsagidan. Mawatam. Aglablabos kayo na. Tap nga mo yo. Pulos ajak sagsagidan dagiti makandita refyo. Taso mong batkan? Pabasol yumat ngamin amin kanyak. Anya ti mapaspasamak ditoy. Dayta paborito yu akaanakan, mami. Api ngamin ngayon nalayo ditoy. Naglayng asumungbat. Anya? Awanan di may bagak, kanti. Pumanaw ako dito balayo. Jocelyn. Ay na, mami, bayan nyo ang pumanaw. Awan utang na bag anakam. Rumbang laang nga agsublin ijay baryo ang naggapuan na. Apay a pinapanaw yun ni Jocelyn. Ita, awanan ti aglaba. Ay, May, si kantimang plansya iti uniform ko. Api asyak ngay, sika. Kunamlan asino ka mga apak ni Jocelyn. Anya nga ita? agtal na kayo. Riri kayo ariri. Da kayo ti agtrabaho dito'y balay. Ha? Pudno ti kinuna ni Jocelyn. Inaramid tayo akatulong. Kat, anya ngay ti kayat na nga aramidan ditoy. Agtugaw laang. Itataawanan ni Jocelyn. Si kanti aglaba, May. Uray sika. Sumardeng kayo. Di kay agriri. Tatang, pasensyakan. Pimanaw aki jabalay da, anti. Nagbiro ka kiti pag-boarding ha. Maawatan ka, anak ka. Nasaya atak mo't kadakwada. Ang aglablabas damutan. Didak ikab-kabilangan akabagyanda. Amok da kita. Amo yun, tatang? Hindi nagawin ni kasinsin mo a Christian. Imay dito'y balay. Kat na ibaga na amin kanyak da kita. Kasta ka di? Imbag at nakaanos ka pa iji balay dantem. Talaga ang nagan-ano sak, tatang. Idi saan ako na makaanos? Diya ko nagbayag itchay. Malabay amon. Kaya't ko ang makalpas kay ti panagadal mo. Kat nasayaat mo ta nagbirok ka ni ti boarding house mo. Ala, anusam ti agadal, anak ko. Pagtalinaedan ti kinapakong babae ti amin a banag,
kan liklikan, ti agimula iti sakit tinakam iti asinuman, tapno natalina ay latta ti panunot. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.